bab 212 Riyâd As-Sâlihîn Darsou 2 an Abdullah jattama Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala bima ahabbu as-salati ila Allah ko ɓuri moƴƴude julɗe ɗen fof ko Allah salatu Dawuda ko julde no annabi Dawuda juulirayno noon wa habbu siyami ko ɓuri moƴƴude korokaji ɗin fof ila Allah ka Allah siyamu Dawuda ko korka no annabi Dawuda horirayno noon ko no juulirayno kana o laati yanamu himo ɗanoto no nisfa leyl feccere jemma aranere nden wa yaqumu o yimmo sulusahu tata ɓangal wa yanamu o yilto o ɗanto kadi sulusahu jeega ɓangal wa yasumu himo worayno yawman ñallal o yiftiru o hunto o taƴa yawman ñallal muttafaqun alayhi annon julɗo on ka diina men sa wi a ñentinay diina e korka annabi Dawuda kan ɗo ɗum ɗo koye lebbi 11 hedditiɗɗin wona e suumaye sindu darike a hoora nde fof mayre a waɗata hoora hande ñama janggo famike wan Jabir ƴettama e Jabir radiyallahu anhu qala o maki sami'tu minani rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hiɓe maka inna fil layli ande hina nder jemma on la sa'atan wallahi sa'ihun gotum ɓuri ko juuta la yuwafiqu hawrodirta e makko rajulun gorko muslimun julɗo yasalu si wi'ama gorko sonnajo kadi no naati ko neɗɗo legoy yasalu laha tahimo toro Allah ta'ala to ɗon hayran ko moƴƴi min amri dunya immorde fiyakuji aduna ko o mafori wal akhirati e lahara illa atahu iyahaw sona Allah okkaymo konko o tori ma dandamo konko o muuli wa dhalika ɗum noon kulla laylatin ko kala jemma hino mari on saayi kala jemma no mari on saayi wona wiyede e nder yontere nden ko jemma goto mari on saayi ma e nder lewru ndu ma e nder hitande ko kala jemma musidɓe julɓe kon ɗum ɗananto ɗen hiɗen mari ɗi andeji ɗi marɗen hiɗen mari ɗi faaleji ɗi marɗen jemma on peetu rawahu Muslim wa Abi Hurayrata radiyallahu anhu anna nabiyya wonde annabajo sallallahu alaihi wasallam qala o maki ida qama ahadukum si goɗɗo e moɗon immike min al-layli jemma falyaftih yo fuɗɗito yo udditir as-salata julde nden rakatayni darɗe ɗiɗi taw khafifatayni foygitiɗe ɗiɗi so immo noon o continue julde ko faala julde ko rawa Muslim mi mana so on tigi salliki ke ari ka daɓɓude ka juulata ɗon yo udditir julgol darɗe ɗiɗi foygitiɗe raɓɓuɗuɓe aɗa ɗum ɗon tawaka e ko eɓɓi kontugol juulugol kon so salmini ɗum ɗon siko darɗe 11 o eɓɓuno julgol o immo noon o juula siko 23 o immo noon o juula siko 13 kadi o immo noon o juula on Aisha ƴettama rawahu Muslim ko Imam Muslim ko filli hadis on on Aisha ƴettama nene mi Aisha radiyallahu anha qalat amaki kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida qama sibe imminaka min al-layli jamma iftata be fuɗɗitoray taw ɓe udditira e salata o julde maɓɓe nden rakatayni darɗe ɗiɗi khafifatayni foygitiɗe ɗen ɗon juutintake rawahu Muslim wana ƴettama nene Aisha radiyallahu anha qalat amaki kana latiki rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida fatatuhu salatu si julde fuutike ɓe ko ɗum lego si julde perdiriɓe min al-layli jamma min wajjini saabu muusendi koɓe heeɓi jemma ma ronki rewi aw gayri ma ko hina ɗum salla min an-nahari ɓe juulay ɓe yoɓitay ɗum immorde e jemma sintay ashara raka darɗe 12 rawa Muslim andi ko darɗe 11 ɓe wowi juulude jemma si nawnare fooliɓe fewɓe ronkiɗe juulude ma ronkere ñalorma ɓe yoɓitira darɗe 12 ko fiyon no ɓe waɗirta darɗe 12 siko ñalorma ko googoo ko ɓay woni ñamade ko ɓe yoɓutu ɓuri koɓe ñawli kon fiyo Allah welto ɗiɗi witiri waɗetake ñalorma witiri ko jemma watte on faami وعن عمر جتام من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وماك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا ماك من نام كلا داني عن حزبه غاي حزب مو no jangude jemma ronkima wadde aw an shay'in ma gaay kala hunde minhu ko wowno waɗude juulugol ma jangugol ma waɗugol du'a fa qara'ahu yo jango ɗum fima bayna salati al-fajr wa salati az-zuhr so fini o juuli subaka yo jango ɗum hakkude ɗon e subaka on siko julde kadi la même chose hakkude julde subaka on e fana on kam fa qara'ahu o jangi ɗum bima fima bayna salati al-fajr hakkude julde subaka nde wa salati az-zuhri e julde fana nde ma siko korka kadi o waɗi kutiba lahu farlantemo windantemo baraji ka annama qara'ahu min Allah asikka ko jemma o janguno ɗum rawahu Muslim wa an Abi Hurayrata jattama Abu Hurayrata radiyallahu anhu قال وما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله يا الله يرمي رجلا غرق قام من الليل إما تودو جمع جولا فصلى وجولا وأيضا وفيندنا امراته بينغ مكو كالي بفوق جولي دا يا الله يرمي eto ɗen jeeɗen e o du'a mo nelaɗo du'i ɗo musidɓe fa in abat si ɓeygu makko salike o findinima o jaɓali nadaha fi wajihi ma o wicca ndiyan ɗan ka yeeso makko ƴetta ndiyan ɗan o funfa ka yeeso makko
rahimallahu yo Allah yurme kadi hande sikketen kadi ko worɓe ɓen tun ko weeli e karawo no weeli e hunduko imora atan yo Allah yurme kadi sonnajo ɓamata immotoɗo min layli jemma fa sallat o juula way qazat o findina zawjaha modi makko so in abasi modi makko salike noga hat fi waɗi o wicca ka yeeso makko alma andiyan nan haray ɗum ɗon fi modi makko immi wullitike ɗum ɗon ma wi piyema ɗum ɗon haray wona yawre ko nelaɗo makiri ni rawahu Abu Dawud bisnadin sahih ko hani kom angor kom ma an sonnajo sa immike juulugol a findini modi ma ɓeygu ma o jaɓali immade hara wona ganto hara andiramo nawnare tiɗude andiramo ronkere andiramo ngure tiɗude hara gotel ɗiɗi ala ton hara ko saabu ngamila tun so jaɓali ko ya wiccu ndiyam ka yeeso makko ko ɗum angor kon yamiraɗa yawat ɓeygu ma ko ɗum an sonnajo yamiraɗa yawat modi ma ɗum ɗon wona yawre noon en faami kono Abdoullaye Kalla woni wolde ko hadisa ne laaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam min fillitade accon hakke wa anhu yettama e makko an Abi Sa'idin radiyallahu anhu qala kamɓe ɗiɗo ɓe inni wo qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne laaɗo maki sallallahu alaihi wasallam ida yaghzu ar-rajul si gorko findini ahla ɓengude makko nde min al-layli jemma fa salla ya ɓe juuli aw salla rak'atayn ma o juuli darɗe ɗiɗi jami'an ɓe juuli darɗe ɗiɗi jami'an ɓe fof kutiba windete fidda kutiba haray on ɗon gorko windete fidda kutiba ɓen ɗon ɗiɗo windete fiddakirina wa dakirati ɓe Allah mante ɓen ka qur'an jantotoɓe inde Allah worɓe ɓen e reɓɓen haray inɗe ɓeɗo ɗiɗo wattidete e ɓeeɗa rawa Abu Dawud bisnadin sahihin wan Aisha ƴettama nene mi Aisha radiyallahu anha anna nabiyya wonde annabaji Allah sallallahu alaihi wasallam qala o maki ida na'asa ahadukum si goɗɗo moɗon gungi fi solati ka nder julde falyarqudu yo ɗano yo accito julde nden o waalo ɗano hatta yadhaba anhu nawm ha ɗoygol ngol accitamo few hara na yo juulu mo wadde cono cana o sendidira ruku e sujudu o ala sendidirde ko jeli o juuli yon tigi waalo ɓay wona farilla ha o gonta o immo kadi o juula fayna ahadakum ande goɗɗo e mum ida salla sihimo juulude waho tawa kanko na'isun himo humi lalla no gasa kanko yadhabu o yaha yastahfiru hara mo insinanade Allah fay subba nafsahu o wonta yennowo hoore makko huɗa hoore makko sabu ɗoygol ngol muttafaqun alayh wa an Abi Hurayrata radiyallahu anhu qala ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nelaɗo Allah maki ida qama ahadukum so goɗɗo e moɗon immike min al-layli jemma fasta'jama al-Qur'an o hawjani al-Qur'anare nde yo hawjan al-Qur'anare nde ala lisani ka ɗengal makko koni hawjangol nde ako yo hawjulegoy wakkilagol immo juula andi ko al-Qur'ana juulirte ma immagol fonta nde janga falam yadiri tawa o anda ma yaqulu ko woni wolude ko sabu mure faliyattaji haray yo waalo tawoɗano ha o gonta so immo noon o ƴettita juulugol ngol ma jangugol al-Qur'anare nden rawahu Muslim ko imam Muslim on ko filli hadisi on haray ko ɗon ko dambugal meɗen ngal lanni haray kala faalaɗo marɗo ko landitete e nder dambugal ngal nde tawno e dambugal ngal ko wongal yiilade e golleli men ñande o ñandeji wona ko woni hitande ma lewru o daragol jemma juula kala tawɗo hino faala hentinanede ɓuri ɗo ma no woodi ko faamali ma no woodi ko faalalan faljitude ma no faala du'ade welto o yii ko welimo ko hawranimo inchallah ino numéro téléphone ji ɗin 628 60 53 09 ka Cellcom 657 60 53 09 ka Intercell 631 60 53 09 ko wano noon ka Sotelgui kadi ko même numéro wallahu a'la wa a'lamu.